Nkosi ngoba ukuphumula Nokukhanya phakathi nokukhanya. Sindisa imiphefumulo yabo Nkosi. Kanjeno ngimatha kwasi Sotho. Bengisidangotile imba yafiki yakubeli ngora kubeli ibeka Zulu ivile livangeli ivangeli asipheka nje kanti ngidlabuwa nje kubuka nalipile mnandi jwang yasesuthu imba ngiyibezi ngoba leni awu sebese sifuna ukuthela umoya manje thela umoya so kulowathela umoya ngalibayo kulilele come kuyaphinda kuyaphinda imba ngiyibezi ngoba leni ayikasuthu awuvela kanjeni alibantu wasesuthu emva kunali elingwe hape ena kuyawuqulana kanti amazulu yabana ke ithi yona himnene
unawe nawazi hawu Jesu omnene othobile ngenhliziyo Yenza inhliziyo zethu zivuze yawo. ngaze ngajabula lwazimkhuleko ngiyaqala ukuphila awusuphinde kwesicina Jesu omnene othobile ngenhliziyo Yenza inhliziyo zethu zivuze yawo. sekwaba umkhuleko kwanhliziyo kodwa umkhuleko sonke lo esasufunda eCatechismeni mozawuthola kahle iCatechism nje of the Catholic Church uthola labo mama ba-Ana nabo gogo ba-Ana apha emehlweni isho khona uzazathi isho akubuye kanje emehlweni athi ngikufundisa ukukhuleka ngobani na mina nawe sathola ukubhabhadiswa nje sathola ungena ebandleni emndenini esizweni esiyingcwele akusobandla lamuntu leli yabo leli sekutona akusobandla lamuntu ibandla lokuthathu okucweleyo ibandla elehla ezulwini ngezwi likaNkulunkulu ibandla leli lapho sithi khona sinopapa upapa omele yena loyo esimkhonzayo bathini kaSilathini Christo Capitis leli bandla leli engalona engalona elaPope Leo the 14th akulona ibandla lakamthembu akulona ibandla lase-South Africa akulona ibandla lapho mina nawe esolwela khona indlu kaNkulunkulu indlu yokhuleko indlu kaNkulunkulu indlu lapho mina nawe sikhathele sithwele kanzima sothola amandla amasha indlu kaNkulunkulu leli bandla leli elaphuma ohlangothini kwaphuma igazi kwaphuma namanzi sathola ukusindiseka sathola ukuhlanzeka isifundo sokuqala namhlanje umprofethi ukhuluma ngeLejifa futhi kwaba khona nje amanzi emhlabathini ngokwesokunene sendlu ngakwesokunene yesihawu kwaphuma nje amanzi mephuma lamanzi sosoqhubeka siyifundele uthile uEzekiel siqhubeke ngalezi futhi kodwa bese ngihlala ngibuka uJesu enqabuleziwe waphuma amanzi nathi sifundiswa ukukholwa pili nje betselo gore ka lebitsela ntate la gore la go ya hana bazwethu gore klasi iklasi yamhlathi ohlala kwabo imbabalisa kaSuthu atho iswara isuthu ikiko bethu kanti isuthu iswara side ukubezwa ukubezwa kolobethu isuthu sebe isuthu sihlakuthuka sisuthu ha hayi mina ngasho mbabadiso ngathola ukolobezwa ngathola ukuhlatshwa lokho hleli kanjena nje bangena ebandleni likaKristu ebandleni lapho kufanele sisebenzele reverend iyabaleka kamuntu siyasebenza kamuntu sisebenzela imiphefumulo yethu sisebenzela ukuthi nathi mzukwana ifika nosuku sengakwazi ukudlulisa umkhuleko kube khona ozokhulekela kuthi mzukwana nami lapho khona sengihamba izinto zomhlaba zaze zangithatha umoya wami mase kuba khona kanje kube khona ozokhumbula
sisebenzela nje lokho. Ibandla likaKristu khona abahamba emhlabeni abasasenyameni. Kube khona labo asebedlulile kodwa bengakafinyeleli labo kufanele kufinyelele. Mase kuba khona labo asebekhona sebebona ubukhazikhazi nokucweba kwakhe. Bayasikhulekela nathi siyakhuleka, sibakhuleke. Ngibahleli kanjena nje kunyanga kaNovemba nje. Ake kube khona kuleli bandla umbabadiso wakho, kube khona nje umphefumulo okukhumbulayo. Kube khona nje ongeke abe khona owasekhaya, awungekabi isihlobo sakho, kodwa uthi nje yazi ngengakholwa nalo mama lo wangifundisa ABC, yazi ngalithola ukusindiseka. Yazi lo mkhuleko namhlanje sengathi ungathinta nalomuntu lo naye oye kanje ebandleni ongakhulekelwa muntu. Udlulise lokho. Ngobani na silibandla. Bese libandla kanje uhleli la uqhaza nje kube khona into oyibonayo ezingabonakaliyo nje. Ezingakwazi ukubona amehlo ethu nje. Into okuhleli kanje. Sidlulisa lo mhlatshelo nje ingoba mina nawe sakhiwe sadalwa noThebe munye. Kaze sakhiwa nje kwathiwa singamathempele kaNkulunkulu. Singamathempele amoya oyingcwele. Singawujibazi umoya oyingcwele ophila ngaphakathi kwethu. Namhlanje uJesu uthiwa kwakhe isithwele. Angikhumbuli umbhalo wabashaya. Uzuza babashaya. Phela sisiganezezela ngoba phela khona nani ninazo sinashaya phansi kwethu. Wakha isithwele wabaqola. Waketula wonke amatafula abo wathi musani kwenza indlu kaBaba. Musani kwenza indlu kaBaba. Indawo yokudayiselana. Asingayenzi indlu kaNkulunkulu indawo mina nawe soxabana khona. Asingayenzi indlu kaNkulunkulu lapho mina nawe sohleba khona. Asingayenzi indlu kaNkulunkulu kube mina nawe sakhele omunye udweshu ukuthi simzonde. Masingayenzi indlu kaNkulunkulu lapho sihamba ngokukhuleka kodwa kube khona sicindezela phansi. Wakha isithwele ebaxosha. Bakhumbula abafundi bamthaza wathi kunomoya uhlala uhlezi kwanentshisekelo for indlu kaNkulunkulu. Abanye bethu nje umhlangano uthi akhanje loklino athi I'm not available. Abanye bethu afake imali I am not available. Abanye bethu engadingi imali nje asambe sokhuleka I am not available. Yoze kube available nini for indlu kaNkulunkulu, ithempele lokuphakemeyo konke. Ave usebenza wena. Awunayo off wena. Hayibo sizwa ngawuthi kakusetshenzwa 7 days a week. 7 to 7 yena sebenza. Asithathe indlu kaNkulunkulu kube indlu kaNkulunkulu. Indlu kaNkulunkulu kube isipha amagrasiya okuhlanganisa. Indlu kaNkulunkulu asikwazi ukuthi noma sonke kangakanani mengizohlala lapha endlini kaNkulunkulu ebandleni lekhathulo ngithole ukuphola, ngithole ukusindiseka, ngithole ukuthi yazi noma bengayanga endlini kaNkulunkulu ngilangazelele. Abanye bethu bengafikanga nje bayafika nje inyanga yonke azofika siyahlangana namhlanje sumhlangano usegqokile. Indlu kaNkulunkulu awuphathi umkhuleko wakho. Indlu kaNkulunkulu ayikubusise. Indlu kaNkulunkulu mayekuphe amandla
amagrasiya okubhekana nezinto zempilo zamihla ngemihla. Kwathi esephendula uJesu wathi, ningayenzi indlu kaBaba kube yindlu elidayiselana khona.